Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalohi tarigapan sigano pari bata bani panorang sobot nerion, pasada hita uhurta mertongko mahita. Puji-pujian terima kasih isombakon uhur nami bamu Tuhan bani panorang soboton. Mangahap kanami, tenger uhur nami, amdo tongon, ngadok membubahon hanami. Ibagas paralani kuluh nami si gano pari. Membain buih hanami tetap dirgak agi pisi pata. Buih dapurat sidok pakonon nami. Alani ai. Ajari ham hanami tongtong. Kasi ibagas panramotionmu tetap ma. Ipadas kanami. Galangan puji-pujian nami hubamu. Sadokah goluh nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Atani nebata nagabirigapan si gano pari bata. Sadarion Sabtu tanggal 20 Desember tahun 2020. Tersurat bani Pesalmen 146 ayat 2. Nama katahon sonon. Sai pujion kudo Jehovah sadoka au mangkulu. Sai doding konon kudo nebata. Sai adoka dong aku. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus tentu mamui nebata ibagas perguluhan. Duma tene ihorjahon hita halania halani sanggah ipuji hita gurani nebata. Adong lu tene perubahan ihapon hita ibagas dirita. Ya, jadi lang pitah memuji tumang kita, tapi sangga ipuji hita goran Tuhan. Mitur adung na marubah ibagas parguluhan ta atape ahap ta tene. Nah, ay maase iujur do hita ase tetap memuji Tuhan. Halania halani naibata do tongon na do mamarpamudu-mudu hita. Halani nebatado na do mapamadumkon hita humbani parnaboriton ta. Halani nebatado na paulahkon hita humbani bagi-bagi pergumulan ibagas parguluhan taon. Halani nebatado mambahen buhi idehon hita namatin ibagas parguluhan on. Jana nebatado kuma nado perlu be sirsir ra mardame pakon hita. Nasa sitong ni halani bagal ni perdosonta gabi adong lo tene tembok pemi sahabat tapakon nebata. Tapi lang ipaturut nebata ay iroboh kon de tembok ay asibuhi hita majupah kon nebata ibagas malas niur. Nah, pengalaman rohani atau pengalaman perguluhan na sisonon ma na perlu ipabagal hita tong ibagas perguluhan ta pasal na madir na binahin ni nebata ibagas perguluhan ta. Alani aima songon perpesalmen on ipatotap ibagas uhur ni ase pujion ni do Jehovah sadokah manggulu iya duding konon ni do nebata sadokah dong iya. Arti ni ay sadar betul do para pesalmen adong do hape panorang ni lang boy iya memuji nebata. Jadi sadokah manggulu apa sadokah adong iya dijai do asiboy iya memuji nebata. Jadi terbatas do hape kesempatan bani perpesalmen lahu memuji nebata. Jadi ibagas kesempatan na terbatas ay sadiar-diar ni mahomani iya memakai panorang na terbatas ay lahu memuji nebata sadokah goluh ni. Nah, totu sonai mahomani komitmen ta secara konsisten hita terus ibagas perguluhan taon ase
Nadup ijalohita na madiar humba ni Tuhan. Nadup ihorjahon ne bata. Mambahin boy idayhon hita na madiar ibagas 10 taon. Mambahin boy human hita. Mambahin na madiar dopak hasomanta jolma. Tetap kon hita ma ibagas uhurta. Ase tetap ma sadokah mangguluh kita. Ase ia jari tondui na pasing kita. Laho memuji apa mendudingkon nebata sadokah goluhta. Jadi aidogat ni ase isobut perpesalmen bani pasal nalegan bani ayat nalegan homani. Bahasa langadong naboy memuji Tuhan. Anggo domma inagoritor. Arti ini ai sahalinari perpesalmen siol manokanhon. Ase langadong barang ICP. Halak na mangguluh na lang memuji Tuhan. Ase kita selaku nadop tinobus ni Kristus. Nadom maipadame ibagas darohnya nama pasingin pakon nay bata bapa. Sadokah guluta, sadokah dong hita itanoon. Tetap mahita memuji pasangap kon Tuhan. Nadop tubuhin gabi si paluah kita, jana nasihol roh. Bani parohni napa 2 halihon in. Jadi hasaksianta na mangguluh matong-tong ay ase barang ahape na masa bata, barang ahape sidopa kononta tenger mauhurta. Nebatado na mangurupi anjama perguguhita ase sunai mahoman. Luar maturu ujion bata doak pamani nebata na marin. Ibagas ganupan palakahta sa ganerion. Men mangkumahita. Ajari ham hanami Bapa. Paragoy ham hanami marhiti tundi mo na mapasingin. Ase lambin bagas iarusi hanami. Inamatin ni pambahinanmu ibagas parguluhan nami. In matongon Tuhan. Nagabi onjolan ben nami. Ase tetap hanami. Memuji ham sadokah gunami. Jan barang sadia petongon Tuhan. Sadia dokah pe ibirah. Aguluhan huban nami. Enggah i dunia on. Abi perhen nami mangtok. Laho memuji. Mandudingkon guranmu. Ibagas ganupan lahuan nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami. Sa ganjang niarion. Ipondoskan nami maguluh ni ubagas tang. Amen. Oras sebata. Selamat merweekend. Jana selamat menikmati quality time rapakon keluarga hinaholongan ni hurta. Jana Tuhan mamasu-masu hita ase tetap terbahin hita. Mamuji nebata sadokah goluhta. Shalom.